ni rio bitikae gwitaome no ntunya kira gikuonekana ni thai ni antu bakare na ana bakare bakona nyuma nya gwita kuthoma no tikio bakona. Ningerecommend watu watumie maji, hata serikali iko na jukumu watu wafanye irrigation kwa sababu mvua ina frustrate watu wakati inategewa ikuji. Sasa unaona hiyo ni hasara tupu kwa sababu mimea wengine wameweka mimea chini na hakuna kitu watapata. Batu shirikiana kana county government tutanyara kiroje batu batu kira roje batu kaire mera tukwenda mbeu nao ga kiro wanengero mbeu to kaanda na tata kwanda tena roje nukona teuta mbura uteo teatea. Solution yangu na injaga ile umbo tutethia ibatu wananchi tuchumie tuitanguke thikari tutetherie wethei mantu aruje tutetherie tumbe kulima wethei ruje tumbe kulima na bado tukalima, lakini solution ya the best yantu bachitanirie tuitanguke tule amwe na kenda mantu jomba gwita bwega na mpare kadia kwe kuonania thirikari ni tuciumithia kwa batu atugachumia na atu tumbe gutwika tukawata na njara tumbe gwita ngugi na mpare kadio. What we need to do as a Kenya kila tubati kurithia mbere ya water conservation tubati kuratuna conservation njega ya ruje nundu ugategera jana town kaoshes ziko mingi, maji inatumika mingi, so mimea unapata hazina maji hata ya kunyunyuzia, sprinklers icha wira nundu ruje roro kutumika na town area rote tumika njerera ya thiri kiambere jana kaoshes babati kurugura tanks nene bakagura big tanks cha ku conserve ruje roro ao batumira bagachoa mbinu ya ku recycle tero ruje rwatumika kuthambia ngare ruta ina waste ruka recycle ruka jatumika kuthambia ngare ingi na ingi. In that way no tunyanyie njira ya gutumira ruje roro eto no na miuro yumi kuka ruje roro kuma ndeci roranto botumira rote kwa waste na nangi kuthambia ngare kana shughuli ingi itokagaria kuthithia gintu ja dams tukomba kugwatia ruje roro angaire daire rukuja na ara kwena miunda etremi tukomba kudhiria eneo jango area tukomba kulima so yo gikatethia rutere rumoro kumba kuthirikiria mpara ira twinayo rutere rojaire daire ngai ekura jae twinjite dams jeu chikomba ta project chikomba kugwatia ruje ruria na rukomba gwita ngugi ko gintu kiria kina maana igugwatia ruje ruria rwa ngai tukomba kurima naru na antu bachi involve na urimi bora bwetu na ndebwa kudhiria mpara iria batu uratumba gutetheka kire thirikari nongega shurikira batu gutwikira ruje nara gutena ruje bagakinya ruje no antu bakomba kulima nontu no kiomba gututhiria mpara na ndegethira kureitha gukara twarima bira tukurimite bikoma jana ibiromera na biathira antu batena irio ng'ombe icirakuire mburi anto nandika bagugwa twana kinya baraba utaga TV bakona oranto bagugwa itu na ndio tethie bora tumbo tethie thirikari bate jari ngikura no nandika bagweja baito chwaga nenge gutuma wona tukira mwigweta kugira nyakura tukorie twigira chiaki tugikujare twigira kura cia gutethia ate ke gutuma wona tukira mero nyao kugaigwa bakigwa tutira andikithia kura inyingi katugweta tukare monyane ura tugweta kugira kura no kuona utethio na ndi batutegere bwega thirikari tutegere bwega Kenya yonthe twina thina itutegere bwega ntere iri itina ruje bategero bekiro ruje no nyaro kunywa into biu byao barimite na bongo bakanywa no ntunya mutwete na njira na gwitaga kwe ikwaga ruje nyonta ingiaga kwira njirene na ruje no rurumbo tutethia tugete thirikari tureta ira bya kuria tukethura tukiri magintu kingi gya kumbo tutethia na ruje twina rukinya no kunywa ruje irutuma kinya muntu ena ru akinyunya ageta araja ende tena ruje utetetheka no ntukwara ugwa gokoma nyakie kioma kinya muntu gakoma no twatena ruje maoni jao inkuona jakwa thirikari itutegere nikenda tukomba gutetheka.